nje bengasenalo imuva bekufanele aqhubeke nayo yonke into yakhe ngoba vele ebeseyiqalile naye bengenayo choice. Engakusho ukuthi mina-ke ngokuhamba ngizame nami usizo lapha nalapha nanomkhuleko engingakholelwa ukuthi iwona onginqobele kakhulu nokuyiwona ogcina ungenza ukuthi ngigcine ngikwazi ukubhalela le media ngoba ngiyabona abantu abaningi banqotshelwa ngumkhuleko ngathi hayi angiqhubeke ngiwuthembe umkhuleko ngale ndlela iwona engibonile kunqobela. So ukugula okube khona emzimbeni through all this ngingasho ngithi bangathi kuyaphela ngenxa yemkhuleko ebekhona. Umkhuleko vele akusho ukuthi konke kuyonqotshwa, nginganqotshwa ukuthi ukugula kusemzimbeni izimo engibhekene nazo, but kube khona phela izimo oqhubeka ubhekana nazo ngoba naNkulunkulu akuthembisanga ukuthi akuthembisanga impilo engcono. Uyayithi uyoba nathi kulezo yikhathi zomzimba. Ngingaba seyinkingeni lezi engizona njengamanje kodwa ekuguleni ngoba yikona kade ku-affect kakhulu umzimba ukugula kungconyana kakhulu. Angifuni uqamba amanga khona lokho okuncane engikuza ukuthi kuyakhala akusanawo amandla njengakuqala ngoba even ukudla ngiyamithi mangidle ngizwe ukuthi hayi kudla mina-ke manje iyona nto ayisenawo nawo amandla ukuthi idle phakathi. Even i-medication sengibuyelile sengiyakwazi ukuthi ngiyigwinye nje kahle kungabi nandaba zalutho, unlike iqale bengithi mangigwinye kufana ukuthi angaze ngize ngiyiphuze biyamukelwa ilento nanokudla bekwamukelwa ilento bekungiwarishe futhi kwamukelekile kunjalo akuyi la kufanele khona ngiye toilet kushonaphi ne-medication ebiyingozi kakhulu enye kunale medication like for i-constipation kunenye eyingozi lekusuke kufanele ukuthi ilwe esiswini bese yakukhipha uma ingaphumanga iphenduka upoison. Okunye bengigcine ngibe newari ukuthi okay fine ngoba isuke ingaphumanga vele impilo yami isengcupheni ngisuke ngiphakathi kokufa nokuphila kwenye medication uma ngiyiphuza ingaphumi ngenxa yokuthi ayigwinywa yimina igwinywa ilento so engingakusho ukuthi okunye kungconyana sengiyakwazi ukuthi ngiyiphuze leyo medication. Umntwana ungcono yena yebo kusakhona kulento yesifusi inhliziyo but akusafani naqala ukuthi bevele phele nje manje philelo umoya awe usengconyana. Ngifuna uqamba usiyakwazi nokuthi awusebuyelile uyayidlalela ibhola nezinye ingane ngoba bengasenawo ngisho uma ukugijima adlalela ibhola use-right nje ungconyana yena. Yikho ukuthi isimo sesishintshe sabopha mina kakhulu njengamanje but kubantu ngibonakala ngumuntu ofana nabo kodwa deep down ngihluke kakhulu ngiphila impilo engaphilwa umuntu emhlabeni engakamboni uphila. Siswami cela ungena kancane kule family angazi noma awavumela na family yakho uphumama ukubaba uma ukhona uyaphila ubaba udlule emhlabeni 2019 noma besingahlali naye besihlala ekhaya likamawethu uWilona Likhanda ubaba behlala ekhaya la kubo la esikhulele khona so sahamba sesikhulele kumawasi esikhandela ikhaya sahlala naye ubaba wadlula emhlabeni uma ukhona. So kuyonke lento eyenzakalayo umama uhamba nawe ubambe ngesandla usupportive kwenzakalani because kuyonke le journey yakho angikuzwa la khona umention family yakho njengabantu mhlasimbe bebelwa bekubambe ngesandla belwa nawe kuzo zonke lezi zimpi njengefamily phela ngithi uyasumndeni wona ukuthi sekuyabheda ngaphandle sibalekela kuwona so akukho la ngikuzwa khona umention umama kwenzakalani ne-relationship nomama. I-relationship yami noma iqala ukuba ngathi ingconyana nearly end of last year nakhona ayikho that much kodwa iqala ukuba yinhle kahle kulonyaka ngoba okunye senakuthi makakhuluma into ethile use-impressed lento ukuthi angisaphenduli ngisho ngakhuluma liphi igama elibuhlungu angisaphenduli mina ngisho ngafika emqashweni la ngikhona afika ngiplanela ukuthi uzokhuluma angiphenduli. So ilento egcine iyakho ubudlelwano bethu ukuthi buqale manje buphile kodwa at first besingawona umndeni obumbene ongamuthi even noma phakathi nje ngeke ngisho ukuthi ubenzani but bengathi bekumndeni nje ohlakahlakile nje akekho bengathi ungcono kodwa kulonyaka sekungconyana ongakuthi kulesi simo engikusona cha ngifuna ukumqambela mama uyidlalile indima yakho ukuba umzali bengithi mangimtshela ukuthi sekwenzeka kanje maye kufanele kukhuleke ngaleso sikhathi ngoba naye umuntu okholelwayo emkhulekweni khuleke mhlawumbe kwesinye isikhathi ethi hey khona inkonzo engeke kuyona ake uhambe nawe bengiyalela indaba yenkonzo akhuleke babemkhulekela kisimo nakhe nabantwana bakhe lababanye bengekho supportive mhlawumbe kwahamba sashintsha leso simo bebethi mabemlethela something igrocer
behlusa phakathi ngicine sengondliwa uyena nje ehluse phakathi elethe endlini ngoba bese ngingasekho vele ngathi mengalithanga bengathi kuzolalwa kungadliwa ngisho ngithi yena uke waphakama noma bengenalutho esandleni kodwa akazange ngilahle kulesi sikhathi lesimo nje ngamxoxela sona futhi akazange ngijaje. Okay, so ubuyele ekhaya manje uhlala nefamily yakho noma ngekho mnandi ngizokumention ukuthi kunalawo ma problems ekhaya khona abanye ningazwani nabo, so but ubuyele ekhaya manje nomntwana wakho. Ekhaya sibuyele ngoba kungamaholidi bekuvakasha abantwana ngase ngibona ukuthi indlu iyangihonta ngcono angeke ngihambe nabo sifike sihlaleni. Ukubuyela ekhaya akuyona into elula ngoba even now nabantwana bahlala bethi asibuyele emuva bese kwakhona ngibachazela khona ukuthi no angithi na understand ukuthi ngikwazile ukuthi ngizithole leso sikweletu sokukhokha rent but angikasithole sokuthi manje endlini kuyodliwana. So kulo mthwalo engiwuthwele emqondweni ukuthi ngicabanga ukuthi okay fine from now on ngizophila ngani, sekuzoba khona lo munye umthwalo ofanele ngiwuthwale emqondweni ozodistracta lo mcabango ukuthi ngizophila ngani. Sifanele ngicabanga ukuthi okay fine sisendlini manje nidlani, isiwuthule imicabango ayikwazi ukuthi iwuthwithwala umqondo oyi-one. So ake ningiyeke ngistikhe la ubuso ngiqondise ekuthenini from now on ngizophila ngani. Leyo ukuthi nina nizofika endlini akube umthwalo wamhla ka-20 lapho sesibuyele emuva, so asihlaleni kancane akulula khona ukuthi ekhaya khona indlela ungahlala ngayo ukuthi ikhaya lingenako ukuthula leliya lifuna ukuthi uma ufuna ukuba nokuthula thula wena umyeke ukhulumayo futhi ngisho ungamyeka ayikuyenzi sense kuhle kahle ke kuyenzeka nje mhlawumbe uthi uyayithulela wena ngoba ufuna ukuthi kungaqhubeki ukukhuluma but uthula kumuntu okuyena oyi-breadwinner. Nalenkathi ninengxabano akakenzeki khona but uyabona ukuthi uma ungabuyela vele khona la uzogcina ukukhunjuzwe khona ukuthi athi uyakhohlwa ukuthi wondwa. I mean uyabona ukuthi ekhaya lami ngilazi kangcono ngafika yabo even ababuke nje abangibukayo balazi kahle balazi kangcono ngakithi ekhaya. Vele kuzofika kuleso simo so angakakutshela ukuthi ngingabuyela ekhaya. Ngamanye ngihambe ngicela ukuhlala emizini yabantu ukuthi ngoba ngibazi ngibathanda kabi ayazi siyahlangana edrobheni kuhleke kube nje kodwa la. Okay, so manje since waxoshwa edrobheni awusenzi lutho uhlele ekhaya, akukho mhlasimbe ngibona abanye abantu uthola ukuthi banamatafula elokushini bayathengisa indala ngakini akusindawo ebhizi ukuthi asembe ungathengisa etafuleni uhlala lapha mhlasimbe ngasesitolo esidumile sangasekhaya yabo wose khona angazi akusindawo kanjalo mhlasimbe ukuthi ungazama ngalowo ndlela. Angiboni ukuthi kungasebenza noma iyiphi business idea lapha. Yebo indawo ephithize la but akulula ukuthi ngathi hayi ngiyake ngiyosinyama lapha akulula. Mhlambe enye into engaba productive ilento ukuthi okay mhlambe ngingazenzela ibusiness lamagwinya ama-fried amakota but lokho uma usuthi uyaqala uyakubuka futhi kudinga large amount of capital ngoba kuzodinga ama-deep fry noma ngingabanga i-capital enkulu kodwa nje leso startup ngoba uma kuthiwa uqala ibhizinisi elisha even 400 mina nginayo ngathi ibhizinisi elisha-ke ngiyaliqala but nakho nginawo 400 ngake ngiqale ngawo yebo unganele anginayo into engathi ngingaqala ngawo but nako lokho kumqondo engeke ngicabanga ukuthi okay fine kwakhona lokushini khona ibhizinisi engangisebenza for ukuthi impilo iqhubeke nakhona kumqondo mangisawubekile kakhulu ibhizinisi sengithi nanoma ngabe yini ngaqhama nje athi uqhamuka umsebenzi yebo ngiyawazi umqondo wami usuthande kakhulu ngoba since ngavela ngazi ngizomsebenzi bengishayela nje ngaloshuni wami we-marketing bekuphileka futhi nakuthi ngisho ngawuthola umsebenzi mhlawumbe wona ungangiphi income ukuthi ngithi ngisebenza ngibe ngilanda okuncane ngibanikeza ngoba ayikho into emnandi njengalento uhlangana nomuntu uyaqoqa isidingo sakho asisalindi month end siyafeza iseka nje nanoma yini. So in the marketing ngiyayithanda lento yokusebenza even ngawuthola umsebenzi still nakho kungasebenza but okwamanje ngisho abethiwa iliphi ithuba eliqhamukayo ngisho bathiwa ngibeke phansi i-marketing ngistick ekuthenini ngithola umsebenzi for ukuthi impilo iqhubeke ngathatha noma iliphi ithuba. Yo hayi seswami engathi uNkulunkulu angakusiza khona uNkulunkulu ophilayo sengathi angangenelela. Umntwana uyahola grant? Yes uyayihola. Okay. Akusiyo imali engakanani vele imali ukuthi uhlanganise
endabeni yerenti, naye umntwana akwazi ukuthi aye esikoleni egqoke uniform. Yes. Yeah, kodwa uyazi ukuthi u-560 we-grant is like heaven on earth, ungana lutho wena osuphila ngayo. Kufana nokuthi izulu lethwe khona lapha emhlabeni. Kodwa ngagcina-ke kulezi zimo lezi bempeni nazo ngagcina ngayi-trust fund, ngoba ngisho ukuthi impilo yami igcine isingene kanje esikweletini for ukuthi impilo iqhubeke. Ngayi-trust fund, capital loan, ngafike ngabanginikeza imali eyenele ukuthi bona yonke i-grant bayithatha bangishiyele u-150. So kuba njalo manje ukuze phinde futhi ngikwazi ukuthi leli qolo ngilibone liphile, kudinga ukuthi bathi belibambile mina ngifike ngiyolayina kabusha ngithi ngiphindeni. Shuthi nje kuphilwa leyo mpilo ukuthi ikhathi lami ezohlala khona. Bazonginikeza njalo nje kuphela iminyaka ngahlahle ngathini every month banginika month end balithatha iqolo bangishiya naleyo shintsha uma ngifika ngiqala phansi. Into kanjalo, so yeah. Impilo nje sevile yastaka nje. Unabantwana abangaki? Nginomntwana oyi-1 nomunye okasisi wami, but uthanda ukuhlala nami because vele ukhulele esandleni sami. Sisi wami ubuye ngabibikho, bengekho for a few years. Wasekhetha mina ngoba nginalo uthando lwabantwana vele kahle ukuthi ngoba bengenayo indawo engibabeka kuyona. Bonke nje ekhaya abantwana bangithanda noma ngifile bayangilandela nje bekhaya. So lo munye-ke ngase ngihlala naye-ke so siba u-2, kufanele ukuthi nginabantwana abawu-2. Kodwa lo munye nginamzali. Yo sis, okay. So tell me, la urenta khona, urenta malini? Akumanetheni ayinkulu imali engirentayo lapha, kodwa ukuthi ubheke nesimo nje ifana ne-1,000,000. It's only 420 imali engirentayo. And abantwana bagibeli even staff cause bakhona lapha elokishini bafunda khona, unlike last year cause begibeli staff lo wami. So nje kulo nyaka uhamba ngeenyawo and ngiyarenta futhi low 40 nawo yilutho. Kodwa uyabona uma kuthiwa emhlabeni awusalindele ngisho 10 rand. Vele ubona ngathi bayona leyo mali yerenti inkulu ngikho ngisho 10 rand. From 0 to 0. Yeah. Okay, so umuntu othanda ukudayisa futhi ngathi uma ukhona into ongakusiza noma umsebenzi ungawujabulela kakhulu, but futhi umuntu ojwayele kakhulu ukusebenza. Udayise, awunankinga nokuphuma ungena uthwala ibhakede uhamba udayisa or whatever wayidayisa. So i-problem manje i-capital into yokuqala. Yes. Yeah, anginankinga nokudayisa, ngisakuthanda ngisho ngawuthola umsebenzi ngawuthola but i-startup manje asikho. Ngoba namanje kusaringa yona nje indaba ukuthi okay fine. Hlezi yona into engangisebenzela isheshe ngipick up kulezi kweleti esengingene kuzona. Leyo kuyisebenza yona ingasheshe ngipick up. But ngibone futhi ukuthi akululanga nje ngoba ngicabanga ngoba nasi stock angikwazi ukuthi ngithi ngivuke senginaso nje without kuba nemali. Yo no siswami siyathemba ukuthi olalele lapha ekhaya ngenzeka ukuthi excuse me uzoba nalo usizo abangala nalo. Ngiyacela Mzansi noma ngabe impilo usizo ongaba nalo kusiza usisi. Umkhuleko ingasiza kakhulu lesimo. And also ukufaka isandla la nje ungafuna ukufaka khona isandla la angatholakala khona. Usisi uvela eMtuba endaweni yakoMsane, right? Yes. So noma yini ongavela nayo uthi nje la ngicela ukulula isandla. Bazalwane bengeke umuntu ahambe ibanga lide kangaka ezokhala ukuthi khona mhlawumbe u20 rand unawo. U20 rand ungenza umkhulu umehluko because uyakhona nokuthengisa into abantwana badle. Nanemkhuleko ke because kule yankinga webhekene nayo yokuthi ubona ngathi umuntu ayithandana naye uvale yonke into, mhlawumbe uthathe inhlanhla noma ngezama ukuthwala ngaye. Ngiyathemba ukuthi usisi njengoba echaza ukuthi kusakuzwa inyoka engathi ziyahamba esiswini, sometimes uyawuzwa umsindo kodwa ke akusafani naqala. But ke thina sikholwa uNkulunkulu owenza i-deliverance ephelele. So umkhuleko wakho ungawenza umehluko empilweni yakhe. Usisi khona ibadla khoza kulo kwamanje. Ngisho ukuthi khona ngistakhe kulona but ngivakashe enkonzweni kaBabindlela empeka inkonzo esancane nje lapha kwaNomlanga. Yena inkonzo engabathemba kakhulu empilo yami ngoba bengikhulekela kube khona la
ngibona ukuthi izimo ziyaqaqeka yikho ukuthi ngoba bezibuyiswa iy'ndlela ey'hlukahlukene ziqaqeke kubuye enye ngakusasa bengalo. Okay. No, thank you so much sisi ukuzivakashela engathi uNkulunkulu angangenelela. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Ngizamile. Hayi kakhulu. No, Ishayile. bani minutes?